nè tu tàu từ đầu tu tàu yếu thằng này sao vua sẽ hủy thì nung ên tí yết vua thu bài bạch sang hồ thì nung tình nhị hồ thảo con bây giờ mưa tỏi à thằng này thôi xí tài ok thôi cho yết thảo yết chú miền mưa tỏi yết này sẽ khai mê tổ lãnh trình yết chú đâu qua miền mưa tỏi yết lãnh trình yếm u còn nhé yết giấy thì xanh lãnh trình thiên hùng tỏ trên yết tại thằng này tu bường bừa yết chú miền mưa tỏi anh hay hệ sự chiên nó đâu qua yết phạt thằng này nó đâu qua mà năm hiếu nó đâu qua hang đâu qua nhiệt cao bữa chẳng ton đâu qua số hộ tàu tàng đâu qua phường bây nhé có quả miền lãnh sinh thiên hùng đâu qua quân nhé tôi tại thầm nai xe chỉ chiết nó đâu qua hang mình thảo đâu qua bữa yêu miền nhé làng phải bữa yêu miền nhé béo ye chỉ đại tài nó đâu á ye phường nhà kiểm sinh nó đâu á ye nhanh hiếu kinh dân nhiều hệ về hết tiểu nó đâu á chiếu thiên hùng nó đâu á mà nó hiếu nó ham bừa về chủ chiếu thiên hùng ham bừa sen xe bừa nó trâu khú xỉ bà chiếu thiên hùng ham bừa xe bữa bướm phình miền xe mai cua nhẹ miền yếm trong phút đảng như trong hội truyền kiến yếm bà ga hát biểu chất tài dĩa trần lao cua pha đâu qua thái cua pha Việt Nam mà đảng như trong hội yếm nay mấy cua này cái mà bùa mình mới tọ yếm nó ta thảo nay mấy cua đó đâu qua yếm nó hâm nay nay đâu qua bể quẹt phai đâu qua sẽ kinh nó chiên yên nhiên tại nó đâu qua yên níp yên nhiên bữa xây cả nái nó bể quẹt phai đâu qua cái kinh nó tại thằng nái nái xây đâu qua giòn nái xây đâu qua chiên tu tại thằng nái đâu qua mấy cua phường bây giờ chú miền người to tự nhiên nó lại trình thảo chiếu thiên hùng nhân ham buồn bừa tháng hải nó đâu qua tu bền thiên hùng nhân nam nhiều phai bữa nó con đâu qua bữa tu bền diệt béo miền bữa chú thiên hùng ham bữa chú bữa dần tài hả này thằng ấy giờ thôi con tệ kinh sâu như vậy yếm Johan sâu nhị triệt sang tự yết yếm Johan sâu nhị triệt sang tự yết yếm yết thốt tổ vừa nằm lệ bái nhẹ tại yết hỏi diếu nhẹ lùng chu máy cảnh giang mắc đà la mũ nhẹ Maria mình vượt châu vượt bẹ châu cảnh vượt khoái là bế thủy gọi nhá Maria chiều thiếu mình bữa Simon Peter chào Giêsu ham bữa tàu sai có nên bữa cho chiếu chuốt dấu mẹ ye bữa giả mai hiếu tú nên bữa tỏ mình ăn hải Peter chào bữa tàu sai có chiều mình mạng nên bữa y tàu thiếu mình bà bữa tàu sai có thiếu cao xiết tháo châu đảng nên đố dìa chiếc mảng của nhúa buộc là mà bia cháo vớt yếm vướm bà nên máy tỉa Simon Peter ga hát thảo bánh trả nhé bìa dấu của nhúa nên buộc là mà bia ăn kiến vứa và buộc bêu gõng vứa khoái bia dùn kiến can ăn nom tỏng máy cháo là mà đi ăn thảo đảng nước tàu sai có và can kiến bìa nên buộc liu và xiên nên bữa trò máy mình bẻ kinh sơ phía trên Giêsu ói chủ tải mình én nàng tài nước tây vạ nên bữa y tàu sai có chiều dưỡng nên bữa nhé béo mẹ như thốt tổ dạy vào đây thằng này xe đâu qua giỏi con thảo đảng giỏi tài mấy quên như chẳng hộ
với chú yên xe đâu hai kít vạ bà chiếu thì đường nó đâu quân yên nó hai nó chỉ tụi em mình hỏi đâu chiếu phụ mình phiền sang chui sâu mình xin gì tài này mấy cua tao tàng yên ham nó đâu tài mấy cua nó chạy hùng hệ sẽ có đâu mày bữa mình mới tỏi yên này mấy cua nó đâu hùng hệ mình nó lùng đĩa nó hùng hệ mình bây giờ bữa Việt Nam sẽ có đâu mình nam lùng đĩa nó đâu mấy cua xe đâu châu sâu khâu chia tụi mình chia xe đâu tại bữa con hang kiếm khang chạy hùng hệ nó đâu là quài tụi mình mình hỏi yếm nhanh hiếu của nhựa non ham thảo hân ai mà tàu kinh sâu thành nhiên cho dòng chạy yếm sao miền sâu chỉ phải trang nhị chỉ phải yếm hàng này nó con chiếu lạnh chiếu trang kiến thì như mày lạnh vả con bữa thố nhẹ hà nhủ con nhẹ hà nhủ nhìn ói ê kiến vừa nó trở dậy hàng này nó xuất liệu nó quyết kinh sâu nó đâu diệt xuống chiếu như vả yếm này tống tàu kinh sâu như vả nó hai nó đâu bác gì như hiếu tài mà tài nó đâu giếng hai chỗ túm bánh tàu kinh sâu giết khói tổ nó đâu chiếu nó ôi chủ chồng hết ạ bây giờ nó đâu mảng như con đâu hai tu về chủ mình nó đâu hai tu hết này nó tàu kinh sâu nó đâu giết khói tổ nó tàu kinh sống con đâu tu thảo tàu kinh sống con nè kinh sâu con đâu chiếu chiang cái này nghe mày lại bà con bữa con nghe nó đâu anh ở ê chính với cháu với nhau như rồi nó cho chẳng con chiếu thôi chiếu sẽ phụ bún dìa hai cháu tu visa mình đâu mấy cua như rồi nó chẳng nó có nè bà thảo chiếu cháu nó đâu chỉ cái nó tu trước này hả nè cả hai dìa đâu mình thôi visa nó đâu mình mới tỏi hít tu con mấy quốc bản nó giếng hai bài như vừa Việt Nam và con đâu đại sứ quán xe đâu Việt Nam và tổng mấy quốc nhẹ chán cho công dân Việt Nam như mình tháo nó đâu mảng nó béo nó đâu vươn thế này nó đâu như mình tháo nó đâu mà nó hiếu nó đâu như sâu nó trâu dình liu nhà gà há nó đâu như nó mình tháo này nó đâu đàng giếng cái biển nó béo nó đâu như cứ mà nó hiếu này ye nó đâu vấn tu đâu ye biển mình đâu kinh vùi nó đâu vấn hai tu ba vừa chủ ye nó đâu ye ham này nay nó đâu ye mảng ye hai yến sẽ mảng Giêsu nó đâu tông ye học chủ mảng Giêsu nó tông ye học chủ xiên nó tao thì nu nó tông đâu châu bên nhà chiếu mà vừa hết thì bữa nó đâu vấn xiên nín chứ nó đâu bữa nó đâu khung xiên bữa cả nay nó tu đang ye bịa canh như chẳng hồ đi ye mà nó hiếu nó đâu nông hiếu nó đâu ở chủ quả mình sẽ có nông hiếu quả nó đâu biển mình nó buổi chủ bây giờ xiên con tu thảo hắn này nó đâu kinh vùi nó mà dùn chỉ kính tu buổi chủ ấy bữa xiên con tu nè hắn này nó đâu với quảng nông hiếu liều đâu chính tài cả hai nó nhưng mà nông hiếu nó hắn này nó đâu kinh sâu yên sao biển sâu chiếc phê trang nhìn chỉ biết gì yếm cái này về hai tiểu yếm xiên chiếu như vậy làng kiến con đâu ye nó ấy tháng này con chiếu lại sáng cái niệm mày này bà con nếu ấy chính với cháu cả hai nói đâu ye bịa kèn nhiều mà tao đâu chân xây chén nó đâu nãy ye chỉ nó đâu như tôi có đi về hai tiểu màu tôi cho ye nó xiên cái số miền như này cả ye xiên số miền pha ye có gì nghe ye xiên số你讲以后nó đâu ye tỏ chỉ kênh đâu lồng hề đâu tú bường nào mày oi này cả ye đâu oi mãi kinh sâu nó yếm hành nóng tỏng thế này ye con đâu kinh sâu mãi nó đâu yếm hành nóng tỏng đâu ni oi lồng kinh sâu ye bữa rèn liu cả há nó đâu ye biển mình kinh vui ye mình thảo đâu ta chán ye bữa có đại sứ quan này ni mãi ye nó đâu ni chắc ye yếm buông nó ye mà nó hiếu ham thằng này với chú ni mà ye chắc sẽ với chú đâu nên ham con yến tao miền nó đâu quỷ tu con đâu biển mấy quê tập bù yến ham non ham anh ba thằng đi này và yến nó đâu hùng hề với chú đàng nó đâu yến này đâu ê yến nhẹ ấy nó đâu chấu dịch sâu yến nhẹ béo như sâu xào đâu yến nhẹ đâu đau như sâu tây nái đâu nhìn hòn
sao như phụ chế đâu chút sấy nói tới sau này như nhún hong nó đâu châu liu nó đâu yên như tòng cái nhựa này đâu chủ đâu bỏ yên gì ăn chứ nó con ta miền sự kinh nó đâu mài đào phai đâu mài péo phai mài áo nó hắn ai sao đâu chủ cho tình nhạc ăn chứ cái nhựa bèn hắn này nó đâu yên mình thảo nó mình bữa nay nải thảo đâu tiền yên mà nhàn như phai đâu mài phụ chế phai mài áo như phai tiền chú này này thảo yên nó đâu mình mấy cuốn trò nhung liều đâu cho nhẹ passport mạng liều nó đâu mình có là cả hai tao đâu chính mình giờ đâu cho nó chơi sâu đâu hiện nay nhà kiểm sinh bị sang bữa đâu sâu chính hiện này đâu cho quân đi buôn mạng đi buôn mạng liều nó đâu là cả giờ mình hay chẳng ruộng giờ con bữa đi bữa con đâu giờ nhẹ tình trạng nó đâu thảo phê hàng như chợ phê này đâu ruộng hắn này nó đâu trang liều nó đâu giờ nó chết ruộng gà hát nó đâu yên nó bật thảo chiếu thì đủ nó đâu chỉ chiên nó đâu thấy nó hả chiếu nó đâu châu công tôi ý giản bữa giờ chú miền mưa tỏi xiên như thiên hù tôi ý giản bữa xiên như Giêsu Kitô đâu nàng tài châu bây giờ chiếu ta yên chắc chẳng tài nó đâu yên mà nó hiếu nó thảo hắn nói như bữa Việt Nam như chỉ đại nó đâu ấn đồng hải Việt Nam như chị đã nói đồng hải bản đâu LC đâu mà chi nhục chị đã nha đâu Việt Nam Airlines nó đâu lùng chỉ như chị đã với Việt Nam hắn này nó đâu ye biệt chị đã mình nó đâu ye nó đâu mà nó nhớ nó chênh này thì hỏi nó chị đã nó kinh lũng tị gá em đâu Hồ Chí Minh City đâu mình thảo đâu Taipei nó đâu nó chị đã nó anh cao lũng tới tiền hắn này nó đâu ye Việt Taipei tại nó điều yên pháo nom nó đâu pháo nom nó đâu yếm mà nom hiếu nhi con đâu nom chỉ đại nó luồng hết à biệt cái ta nó đâu thay việc khang nó đâu như nhẹ nó đâu yếm luộc chịu giết với khang hắn này nó đâu yếm đi thảo này nó đâu yếm chuyện gì nó yếm như hết tất cả nhung này đâu yếm là miền nó đâu bùi tu chip thảo sẽ có yếm mai Giêsu Kitô nó yếm là miền này đâu bùi tu chip em này yên nam miền nó đâu bùi chủ con đâu yên mấy quân như phía sai nó chủ đâu dân Việt Nam mình nó giáo kinh sâu chăm nhé đâu quân như bữa Việt Nam miền chứ nhiều nó đâu phía sai bữa đâu hiểu yên tài nái nó đâu giờ tài nó đâu gì đâu phản ai tài con bùi tu sâu nái bà đâu giờ chúng phía sai nó đâu sâu nái nó đâu yên nó chơi cái đĩa mường ha bà về chiếu như em nó đâu in họ yên xiên thì con Giêsu Kitô nàng tài sâu với những dấu chiếu sẽ có Giêsu nàng nó liều y hỏi bữa xiên nó đâu mấy làm lộ Giêsu nàng ta y sản nó đâu yếm với những hiếu của nhựa hắn này đâu mày cho hồ nó yếm hắn thảo này y đó nói với thần này nó đâu yếm mảng nó để bài tòng nó đâu nãy cùng ngoài nó đâu chủ đồng đèn nãy mấy quy như đèn nó đâu sẽ kinh nó vươn với chủ đâu yếm cái nhỉ chéo nó đâu trường phim tổ nó đâu phùng bượt đèn ha như bữa Việt Nam nó đâu quấn lủng đèn sẽ có lủng như đèn nó đâu chàng kiến yên lủng như trang hồ này má tao nó đâu mà như trang hồ nó đâu nhìn nó nhiệt liếu yên chứ nào chúa thả màn hỏi đâu tao chiếu mình thả màn như đèn nó đâu học chủ đó quái tài nó lùng tài cốm nòng péo hắn này yếm nhìn nó đâu yếm chiếu miền nó đâu quái như đèn cái tài nó nín hai con đâu y nói yếm mình yếm nòng tòng mấy lùng yếm tài nó đâu cho yếm chỗ đâu điều phải đâu cho yếm đâu như bữa con đâu nãy nó đâu điều chun như bữa con này hèn chun hắn này nó đâu nín hai đâu con bà tông đâu chiếu miền nó nhìn cho tài nó đâu đi ăn trên là lùng mà tài nó đâu hoặc chủ ăn nó tòng ăn tu học nó đâu nhìn ăn à yên chỉ tài nắm thảo đâu bữa giờ chú miền mưa tỏi yên nái cửu bang mơ tao miền mưa tỏi tao nó đâu mà chính nhẹ dấu thì nung như con mà tế đâu dấu phim xanh mà tế đâu dấu cửu bang nghe bong bữa miền mà tế đâu dấu cửu bang nghe miền mưa tỏi đâu phết lại bài tòng lâu hải nái nhà yên nhung chính nhẹ đâu buôn thảo bữa xía xù miền với chủ Giêsu nàng tài đâu ý sản Giêsu đâu chẳng yếm bữa hiếu của nhựa
Giêsu nang tai dầu bây giờ chiếu Giêsu nang tai đúng không buồn bữa nó đúng không ham pa lô phi sang con Yết chào Giêsu Kitô tin tại yếm chỉ rằng kia mẹ y rằng chẳng kiến tạo sến sự yết chàng hai tao chàng yếm bữa miền bữa tỏi Giêsu Kitô chàng yếm bữa nhà hiếu của nhựa Tông bữa chống tu nhẹ liều đúng không Giêsu yếm bữa nhà hiếu của nhựa ở chủ chậu ý nó bữa Giêsu Kitô nó đúng không buồn bữa nó bài làm ham bữa Giêsu Kitô bữa xiên đâu à bữa nhà thì nung nó đâu à mà làm khảo mà làm bạc há mà tiểu cứu nó đâu à con thảo nai người chủ yếu là thảo nai nó đâu à giang kiếm xây việt sang bị im hướng nó đâu à tỏ trên gì nó đâu à chỉ mình chỉ tài mà nói nó đâu à dễ bịa đom đâu à bữa nay mấy cô con đâu à làm hắn này nó đâu à bịa mình mảng nó đâu à mà bịa đâu à buôn miền bịa mình sao à gì hắn này nó đâu có giúp gì mà đâu có mà hắn này gì chẳng thằng này chỉ là mà thì câu nó này mà ý toàn tiền đâu có sao nhiều từ bùng như miền ý toàn tiền đó đâu có bèo trên hàng tỏi trên vườn nó đâu có nhiều trên từ bùng nhỏ đâu có mình nó đâu có cô hệ mình cao nó đâu có buông chủ đâu có mai béo mẹ vườn nó giả hốt dệt hàng giả nhàn dệt vì nó đùa mình nó đùa mình nghe toàn nó đùa máu dậy mai cha mình nó mình nghe toàn hôm nay thì ai hỏi bữa nó chúng ta bữa chú đùa bữa nó mai vừa đùa mai hàng ngàn nó đùa bữa nhớ xia tại bữa chúng ta nếu tia có đùa bữa hết tiêu chúng ta không sao ra hắn này nó đùa liềm chơi mình ta nó đùa phường nó xấu nó đùa mình nghe toàn con bữa mình nghe tia tia bà cá đâu mà nằm sâu như này tao miền nó đâu giả hang bữa nó đâu sao từ bung dẻo như miền đi tràn tải cướp chết như này nên nhớ đâu to nó đâu trái cây nó đâu mà làm ham giàu chỉ đảng hệ nên nhớ tia con bữa nên nhớ to con to nè không dù giàu chiến nó đâu nai nó đã làm thảo mày nhìn yếm như tòng đâu chính là mày trâu sẽ có mai miền yếm nó đâu mày trâu con đâu tao miền sao thì buông nó đâu tải nó đâu nhìn càng tiếp nhìn càng tu như phải đúng trời hôm nay nó đâu nhìn tia con tao đâu tao miền tải xe tỏi chủ yếm này mày lạng nghe là đi bữa to miền tàn áp chốt hôm nay nó đâu nhìn toàn con trời nhìn tia con trời hôm nay nó đâu chúng ta đâu yếm con ỏi con thảo hắn á buồn bừa giờ chúng mình mưa tỏi về hai kiều y tràn bữa mình mưa tỏi xía su nó đâu mà làm ham yếm bữa mà bìa bữa nó bữa mà làm ham bữa mà bìa Giêsu Kitô nó đâu bữa mà làm ham hang phụ chuối mà bìa năm châu nó đâu mà làm ham mà đâu nhìn nhớ tiền đâu con yếm nái nè mai miền sinh ta đâu mày châu hắn này đâu y toàn tiền nó đâu hang phi gian ta liu hắn này đâu nhìn nhớ tiền nó đâu hình chỉ tiền nó đâu mình ta nó đâu ở chủ tham làng hắn này đâu bữa mà làm ham sẽ đâu bữa Giêsu Kitô yếm Việt Nam đâu yếm cho chản nó đâu con khúc phiền chào đâu miền mưa to nhiệt cao đâu yếm bữa khói bụi đâu yếm nó đâu dạo kinh sâu thì bữa xe đâu mai thảo y phình miền bữa yêu miền chào đâu chặt phải miêu hắn này đâu yếm lũ con thảo mày bữa mơ ta miền hiếu tu con đâu yếm mấy bữa nó đâu mấy bữa nhị kề mấy bữa nay thì con hắn này như phải nè kề yếm mấy bữa nhị kề ta miền mảng nó đâu hiếu tu con đâu mấy bữa nhị kề mà yếm cái nhựa mai phải chỉ nó bờ lời mai ta hiếu hắn này nó đâu yếm xiên thì con nái nó đâu mấy bữa tỏi yếm nái đâu mấy bữa này má ta không hiếu chỉ như vậy các tao nó chủ hiếu gì hiếu nó đâu dậy mấy bữa như phải phình hắn này đâu yếm xin ta con mấy bữa mảng nó đâu đủ non chi hắn này hắn bạc cái nhựa mảng đâu nó mai phải chỉ nó bèn mà mai phải chỉ nó lấy mai hứng chiếm năm lời cái nhựa nó đâu lấy xe
Chán thảo đứa mày chiếm nóm sáng Sư con đứa mới khủng mạng nó đứa khoái chê hán liệu đứa chủ động hại thì như vậy hắn này đứa ý chẳng nên mưa tỏi đứa nam chân quân kinh sâu này ý chẳng nó đứa bền đứa giật quân sâu ba bữa khói việc cái nhựa đó đứa tổ nó đứa nó hại nó mà bữa đứa chiếu có như vậy sao bữa nó đứa kinh lùng hề hắn này đứa giờ xin tay lộ con thảo dân Việt Nam nó đứa ý chẳng mà nó béo nó chết chuyện gì khai tháng chia dân Việt Nam nó đứa nó béo là tháng chia Việt Nam với con đứa có nhiều với con mới phá đứa chiếp rằng béo này đứa đế việc cái điển tại nó đứa mới tún nó béo với như nó đứa mới ở đế việc phai đứa mình ở đế việc phai đứa sẽ có mình đế việc nó đứa với chúng mình tún nó béo với như em đi mới toàn ham nó đứa bữa đế việc phai đứa bữa nó đứa bữa như mẹ khó cháy bữa đế việc thì như phải với chúng nó đứa bữa như mẹ nó đứa cao cháy thì như phải hắn này đứa giờ ta thằng này đứa giờ bữa mình mới toàn hắn này nó đứa diêm như hiếu của nhuận ham ý chẳng bữa diêm chiến này họ thì như phải gã mà nằm hỏi đứa bữa bữa diêm thìn tòng như cua hắn phim miền vẫn hỏi nó đứa bữa kềnh mà thằng bữa như miền mới tỏi đứa cái hiếu khúc phiền như miền nó đứa bữa hỏi nó đứa ôi bìa thì nung như cua ôi bìa hấn bà về chủ đứa diêm này đứa mà tiêu tôm chuồn màn trúng đô ghé chiến nát bìa tu nhà ôi sao nó đứa bữa tỏi bữa như nhà mình cuốn chiếu con chiếu hẳn từ nhà này đứa bìa mãi bìa nó bìa thìn tòng như cua ba đứa mãi bìa tu thì như vậy hôm nay đứa bữa mà chẳng hổ nó đứa ít chẳng bữa nó đứa bữa lò chiếu đạn bữa lò sao tiêu hòm hiếu đạn sẽ con đứa gì con nó chịu hôm nay nó giống như tụi con đứa mình bữa tỏi hôm nay nó giống như bữa Việt Nam nó sẽ có đứa bữa bền hùng như to nó đứa máy mình chìa sẽ con đứa ít chẳng mấy bữa mình bữa tỏi bền tao đứa giống ná mấy bữa nó đứa đô na chẳng hôm nay đứa bữa nó bền như to nó hại nó chia nhiều tiền mai tao nó đứa cam con hết bữa mai tao nó đứa cam đứa dấu hỏi bữa thì như vậy mày nói bữa nó đứa bữa bền thì nung nhẹ toàn bền thì nung nhẹ xía nó đứa cao lỗ chia mấy bữa nhiều hùng tiền gì như vậy sẽ có đứa bữa bền thì nung nhẹ nam nhiều hôm nay nó đứa bữa lồng chiêm lồng nhàn mày ngay tụ với chủ Giêsu Kitô gì nãy bằng kênh tài người bữa Giêsu năng tài ý nói đứa chuối sẽ năng như vậy ý nói đứa Giêsu năng nó đứa chuối ngay năng sẽ có chuối năng nó đứa Giêsu đứa ngay năng ý nói bữa sáng nhé Giêsu đứa năng tài của tao Giêsu đứa năng tài đứa châu bây giờ dấu chiếu ý nói đứa chuối nó đứa những ngay năng nhá Pun bữa mà làm ham xe về chủ đứa Pun bữa hiếu tu Giêsu Kitô nó hại nó đứa châu pun bữa Giêsu Kitô gì nãy càng kênh đứa đan để chúng mình bữa tỏi như chuối mình tháo chỉ rằng kia Giêsu như giá mà chủ liều chúa tài buổi bữa nhật chúng lùng đĩa miền Giêsu về bữa như chuối nhờ chủ tinh tài Pui Giêsu Kitô nó đứa mai bị tiêm chuối liêm chuối nó mai thì nói đứa mai chuối bướng rình xe đứa bữa mơ tàu yếm nó bằng kênh chút xe nhé miền mới tỏi như chuối hôm nay đứa Giêsu đứa tinh tài yếm chịp rằng kia buổi bữa như chuối hôm nay Giêsu tinh tài bữa nói anh nàng tài Giêsu nàng tài nó đứa yếm châu canh nó đứa gọi nè châu cánh gọi nó Giêsu hai đứa nàng chỉ như vậy với chú đứa Giêsu đứa nàng tài đứa pun bữa nó đứaอย่าphi hangเนี่ยđứa tu nàng hôm nay đứa pun bữa hít tu con chiếu nàng tài đứa ít chẳng nó châu bây giờ chiếu Giêsu đứa nàng tài đứa khói thông nàng trước to đứa bẹ châu canh nó phải là biết nó đứa thông nhỉ thì nói Giêsu giả khói nàng tài nó giả khói thông đứa bữa mở tao mình bữa tỏi nhiều Pun bữa nó đứa ship Giêsu yếm bây giờ nhiều thì nói đứa hung hề nó đứa pun Giêsu nó đứa biển chẳng bị nhiều sẽ có đứa yếm bữa
มาเยซูกิตุเจียงนอดูว่าเยี่ยมเบื่อนอเบื่อง่ายตัวว่าตู้แปลงอ่อนทางไหนถ้าได้ดูว่าเยี่ยชิงตายดูว่าห้ามทำไหนตู้เปลืองเบื่ออย่าจุ้มเนี่ยเหมือต่อยเวฮัตติวดูว่าไม่เบื่อหลันห้ามลานเวฮัตติวดูว่าเยี่ยมนายดูว่าอูคอมเนี่ยกรดูว่าสาวดูว่ากันน้องกรฟินห้างเนี่ยดูว่าเกี่ยมเจี้ยนดูว่าเว้คู่เปลี่ยนเนี่ยกองทางไหนนายเซดูว่ายี่อ่อยปูนเบื่อเนี่ยเหมือต่อยเบื่อเกี่ยมเจี้ยนเสือดูว่าต่อปูนเมียนซ้ำดูว่ายุตุถิ่นหูเจดูว่าเบื่อนอดูว่าให้เต้าเฮนนอดูว่ากินเซลนอดูว่าปุ้นเบื่อเปื่อนนอดูว่าเบื่อเจดูว่าเย็นชวดมาดูว่าให้ตามาเงียนเนียนนอดูว่าบัวจุดูว่าเคนต่อตายให้ตาไม่แค่เงียนเนียนดูว่าบัวจุต่อตายซึ่งก็ดูว่าเบื่อห้างน้าเจอนอดูว่าที่ดูหมั่งนอดูว่าเมียนนอตานป่าเยี่ยมที่หนุ่งตานนอดูว่าเบื่อนอนเฮ้ยซึ่งก็ดูว่าเบื่อเจ้าเนี่ยสี่เมียนนอเชงป่าที่นุ่งตานเมื่อนอดูว่าเบื่อตัวเองซึ่งก็ดูว่าที่นุ่งดูว่าเจ้าดูว่าปุ่นเบื่อนอเจ้าเจ้าเบื่ออย่าจุ้งนอตัวเองฮังเจ้าเจ้านอดูว่าเบื่อง่ายดูว่าตัวเองอีชินเจียบเบื่ออย่างนอเยี่ยมว่าเจียดูว่าเกาหลีนอในเบื่อสายดูว่าอย่างเจดูว่าเตะบวนอีนอดูว่าอีน้องกุ้ยนอดูว่าเจว่าจุเยนอดูว่าก็มาจังโหน่ะย่อจิวว่าจิวฟังนางพุ่มเบื่อมาถ้าได้ดูว่าอีน้องกุ้ยนอสายเวฮัตติวเบื่อดันเอาจุดจงเจ้าซึ่งกองกะหันตามานอดังตามานอดูว่ากะหันตามนอดูว่าจุดฟงเบื่อตาจงเจ้ายังมีนอเย็ดข่าวตองนอดูว่านายนอตู้หิงบาดชั่วถามกะหันเตะแน่แต่เบื่อตานอมิงแดงบ้าเวจูนี่เบื่ออีตามีตัวเอ็นนอดูว่ากว่างกะหันตาเวจูนี่เบื่อนอมาว่าตานอดูว่ายัดมานอดูว่านี่เบื่อจูดูว่าชื่อกะหันนอมิงเจ็ดนอดูว่าจูดูว่าปุ่งเจ็บเผื่อนอเคนทอจิมิงซึ่งก็ยัดถามนอดูว่าเบื่อตานอเท้าเซ็งนอดูว่านี่เบื่อนอตู้หีเวจูดูว่านี่เบื่อมิงนอเวจูอีตากันเฮนะมาว่าตานี่เบื่อมาเบื่อตานอดูว่าฉันเลยนี่เบื่อโกกำบ่าอีตานอดูว่ามิงเท้าไหนดูว่าเอ้ยหมางนอดูว่าตู้หิงเนี่ยบ่าเวจูดูว่าโจยตาดูว่ากว่างตาเยี่ยมเบื่อดำจ้ำต่อตายนอดูว่าเอาจุดสวยมาจะหาเตนอดูว่าคนนี่เบื่อมีการบ่าเวฮัตติวนี่เบื่อนอดูว่าตรงเหี้ยวยังมิงตรงเหี้ยวยังดูว่ามิงทอนไหนนอดูว่าอย่าจู้นอดูว่ามึงก็นี่เบื่อมิงกะหันป่ะกะหันแต่เปื่อตาตรงเหี้ยวนอดูว่านี่นอตู้หิงถ้าได้ดูว่ายี่อ่อยปูนเบื่ออย่าจู้เมียนเหมือนต่อยที่นุ่งเนี่ยเอ็นเดี๋ยวเหยียดเท้าดูว่าไม่กลัวเมียนเหมือนต่อยคุณก็ดูว่าเบื่อเยี่ยมหันกรปั่มเป็นหันยุ่งเบื่อจูเบื่อเสียนยสุกิตูเนี่ยเสียหน้านอสาเบื่อชิงเซงปุ่นเบื่อนอเปียกทุกถิ่นตองกล้วยเมียนผุยตู้ที่นุ่งหลงเมียนน้าเย็นยุ่งดูว่าใจให้เดี๋ยวดูว่าเย็นน้ำไงเบื้องตุงเกณฑ์ต่อยเบื้องตุงดูว่าปุ่นกอยต่อยสักก้อนดูว่าอีดอมเยี่ยเปียตายเปิดเมียนเหมือนต่อยปลาสู้หันนายเยี่ยมยังเหี้ยวนอนทั้งถังนายเมียนเหมือนต่อยดูว่าเจียวโจกวงปุ่นเมียนเหมือนต่อยนอดูว่าเก่งไม่ปันใจให้ซึ่งก็มีเหมือนต่อยตรงเหี้ยวน่าเจ้านอดูว่ากระเนียนี่เบื่อดูว่าแกงตู้เสียนทิวเงือเต็มเมียนนอนนี่เบื่อนอนหมากนอนหน้านอนี่เบื่ออ้อยตายหลอถักอยู่ปางนี่เบื่ออ้อยหลอเสียนทินุ่งบ้าเวจูเบื่อเจ้าตายดูว่าขู่ไม่เย็นเยี่ยวเจ้าตายเดือดซาวเงี้ยว่านอนนี่เบื่อหมากนอนดูว่าหมากตายนี่เบื่ออ้อยเท้าที่นอนเบื่อเจ้าปุ่นเบื่อเย็นเยี่ยวว่านอนดูว่านี่เบื่อนอนมานอนน้อยนอนนี่เบื่อหลอทินหูขณะดูว่ายืนหันเท้าเบื่ออยู่เมียนฟิงนอนดูว่าเบื่อไม่ช้ำบ้าเบื่อเสยดูว่าเบื่อไม่กลัวบ้าดูว่าปุ่นเบื่อนอนหลันห้ำลานเสียสู้อ้อยเบื่อนอนดูว่าปุ่นเบื่อนอนหลันห้ำลานมาจังโหนอนดูว่าอ้อยปุ่นดูว่าเยี่ยมนายดูว่าไม่กลัวเยี่ยมเมียนเหมือนต่อยเงี้ยกินแซงนอนดูว่าอย่าโทษมาเบื่อนอนจุยจวนเวียดนามมีดูว่าอย่ากินเสาปุ่นเบื่อนี่เบื่ออย่าอันให้ชีพเวจูนายนอนดูว่าเจียวอ้อยนอนดูว่ายี่อ้อยไม่เบื่อนอนดูว่าปีห้างเงี้ยดูว่าเกิดเกี้ยนเสาอีชิ้นเจียมเบื่อหยางดูว่าอีชิ้นเจียมเบื่อหยางนอนดูว่าเยี่ยมิงถาวว่าเจียจงกัวเวจูนั่งหยางเยี่ยมิงเซ่ดูว่าเวจูเจียวฝูเมงเฟิลฟินไซนอชาเจนมิงยี่มิงถาวยังไหนนอยี่เบื่อคอยป่าหุยกะห้านอยี่ว่าเจียปากกิ้งนอดูว่านี่เบื่อมาอีตาเมียนเซ่ดูว่าปุ่มเฟียนชดเยี่ยมแต่ว่าทีวีเงี้ยแก่นอนดูว่าเยอะเจียปากกิ้งนอดูว่าเหยียดตายนอดูว่านายดูว่าเจียฝูเมงเฟิลฟินไซ
นี่เบื่อได้ว่านายว่า นายเท้าได้ว่าเหยียดจู้เบื่ออยู่เมียนนอนนั่งหายนอตัวว่าน้อยคอยบุ๋ยนอได้ว่าเจียฟูเมงฟินแซงก้องเท้าเบื่ออยู่เมียนด่างนอได้ว่าจ่วงแซงทางยามจ่วงนอแต่ปุงเยี่ยมไปสั่นเบื่อนอได้ว่าปุงไวตายเบื่อนอเจ้าหัวนอได้ว่าคอยบุ๋ยเนี่ยเจ้าหัวนอได้ว่าไม้เมียนเบื่อดุเปื่อนเบื่อนายฮะฮะนายเหยียดจู้เมียนนอได้ว่าฟินหางเนี่ยได้ว่าเบื่อเหมยนอเหลียวเชือดเวจูในเบื่อนอหันแต่ว่านอได้เบื่อเยี่ยมขนาดนอเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมก็อยู่นอได้ว่าอย่ามุนทำนายเบื่อจูเบื่อเก่งได้ว่าด่างนอเบื่อเจืองน้ำกัวหลายแต่ปุ้งไหวตายนอได้ว่าเบื่อปุ้นสันใบนอได้ว่าเบื่อหิวตุกก้อนเบื่อเมียนเหมือต่อเยี่ยมโกนนายบ้าแต่เยี่ยตายนอได้ว่าเบื่อหิวตู้ที่นุ่งพี่นอได้ว่าเบื่อเสียนที่นุ่งนอได้ว่าเบื่อมายินมาหุ่ยฮะนายเมียนเหมือต่อได้ว่าอังเกนเยียได้ว่าชิงตู้แต่ว่าตัดทนายได้ว่าเปลืองไม่เบื่อเมียนเหมือต่อนายยาเย็นยุ่งได้ว่าโลให้เงี้ยเอ็นเยเสียนนี่ก้อนดูว่าเยซูนางตายดูว่าเยี่ยมไปเยี่ยเหี้ยวกันอยู่ไม่ให้ยุ่งนอดูว่าเบื่อง่ายเจ้าเยซูนางตายดูว่าเจ้าปุ่นเบื่อเสียเนี่ยอีน้อยเบื่อเจยเสียนเบื่อนั่นเมียนอีน้อยเบื่อเสียนนอเสียเยซูกิตุอีน้อยเยซูกิตุนางตายเวทหลายที่ดูเงี้ยต้มแช่ปุ่นนี่นางตายอีจันเบื่อเสียนเยเซดูว่านางตายเวทตัดเชียวปุ่นเบื่อนอดูว่าหิงเกียจุยอย่าหิงเกียซาตานเนี่ยขนาดว่าเบื่อนอเบื่อน้ำนอเบื่อก็มาเปียเบื่อเวหติเบื่อนอเมานายเวหติเบื่อไม่แปลงนายเวหติเบื่อไม่สาวนายตัวเปียสิงจุดว่าอิสยาห์ทรงจะฟันจางของเขาเจสูดว่าด้านหรือบุญแปลงอย่างห้อบุญสาวเขาอย่าเจ้าอย่าชุ่มมีสิ่งเนี่ยขนาดเยี่ยมเบื่อนอดูว่าทำไมสาวอย่างไฟเยี่ยมเบื่อมีเหมือต่อยเบื่อทำไมสาวอย่างไฟเบื่อไม่ซาเบื่อไม่จุยเบื่อไม่แปลงเวจูเบื่อไม่ซาเบื่อไม่จุยเบื่อไม่แปลงเซ่เวจูด้วยว่าเบื่อเสียนเปียกเยซูกิตุซึ่งเบื่อซ้อนตกกินโซยว่าด้วยว่าเพี้ยจีอันที่เบื่อเหี้ยวนอด้วยว่าเบื่อเปลือกเท้าเจียวนั่งหายนอด้วยว่าโจปุ่นเบื่อนอด้วยว่าตู้เองเจียวนอนนั่งหายนอด้วยว่าโจปุ่นเบื่อนอด้วยว่าตู้ยางหลังข้างในเยี่ยมเบื่อการนอด้วยว่าโจนตู้บ่าเยซูกิตุนอโจปุ่นเบื่อด้วยว่าตู้ยางหลังเบื่อการนอด้วยว่าเบื่อไม่ยางหลังบ่าเยซูกิตุโจปุ่นเบื่อนอด้วยว่าตู้ยางหลังปุ่นเบื่ออยากตู้เองขนาดด้วยว่าอีดอมนอด้วยว่าเยี่ยมเมืองเหยียดสูงฝิ่นแซงเยี่ยมนายเวจูนี่เบื่อเหี้ยวนอด้วยว่าน้ำทิ้นหูอย่าน้ำเบื่อมีเมื่อต่อยอย่าเสียถาเบื่อมีเมื่อต่อยต้องเบื่อจงตู้เย่หลิวนี่เบื่อนอนห้างตาด้วยว่าผู้ช่วยนี่เบื่อห้างตาตัวเมียนด้วยว่าต่อผู้ช่วยเกาลงเบื่อปุ่นเบื่อนอนโลตายด้วยว่าปุ่นเบื่อนอนตู้เองย่ามีเมื่อต่อยเงี้ยวนอด้วยว่าปุ่นเบื่อนอนด้วยว่าจิ๊บตู้เชี่ยวเนี่ยเองทนายด้วยว่าเบื่อมาตกกินเซลเยี่ยมโลมาเซลเจ็บเฟจังตะเป็ดเยี่ยมโลมาเซลเจ็บเฟจังตะเป็ดเยี่ยมห้างนานอเฟียเบื่อเจียงเซเว่เจียวเจียงตายเซเว่เจียวตายห้างนายไม้ปุ้นเบื่อนางไฟตายเบื่อเป็นเจียวเมียนเยี่ยมเนี่ยเหมือนต่อยน้ำนอดูว่าเบื่อเปลือกถอนต้องกินเซลนอหน้านอก็เบื่อเจียงนอดูว่าเบื่อเป็นหาตายเมียนเบื่อเจียงอย่าเป็นเจียวเมียนเบื่อตายนออย่าเป็นเจียวเมียนขนาดดูว่าเบื่อนอดูว่าฉอเส้นไม่เจ้าอย่างไฟเบื่อจุเจ้าเวจูเบื่อเจียงฟ้าเบื่อตายนี่ป่ะเบื่อเป็นเจียวเมียนนายนอดูว่าเจียวอ่อยเบื่อเวจูดูว่าเจียวอ่อยเบื่อนอดูว่าปุ่นเบื่อนอดูว่าปุ่นเบื่อนั่งหายนอดูว่าชิดที่หนุ่งเองปุ่นเบื่อนอดูว่าชิดที่หนุ่งฟูทนายดูว่าทนายดูว่ายี่อยากปีห้างเงี้ยหลิงเจ้าก้อนสาวเนี่ยเหมือนต่อเจ้าที่นุ่งนอนห้ามเยียดูว่าปุญญาตู้แต่ทนายเปลืองเมียนเหมือนต่อถ้าอยากโทษดูว่าเบื่อเมียนเหมือนต่อมาจังโหนอดูว่าเสือนเวียดนามเงี้ยยี่เบื่อนอดูว่ายังไม่เจียบงป่าดูว่าโทษเบื่อเมียนเหมือนต่อส่วนนั้นเจียเวียดนามดูว่าหล่อยี่เบื่อกิ่วปางนอดูว่าหยำโนดงหายป่ายี่เบื่อนอดูว่าอันให้จิ้มเหมือนเบื่ออีชินเจียบหลวงไว้หยังอีชินเจียบหลวงไว้หยังนอดูว่าตู้จีดูว่ายังเกมเซ็งฟินแซงชาดูว่าเจียวฟูเมย์ฟินแซงชาดูว่า
เปลี่ยนก้าวหินบัวอีเมืองเหยียดจุงมิงถ่ายบัวเยกิวปางแต่ว่าจ่วงเจียนเยี่ยมว่าเปิดจังทินหูข้างในดูว่าเยี่ยเปิดนอมานอมเหี้ยวดูว่าแหล่งจริงทินหูสก้อนดูว่าเมียนเมื่อต่อยสวนเวียดนามดูว่าตุงดูว่ามานอมเหี้ยวดูว่ากำเสียดูว่ากาเซาเฮดูว่าหุงจาดูว่ากองยาฝันนั่งหายนี่แต่นอดูว่าสุกำเสียเวจูดูว่าสก้อนเมียนเมื่อต่อยสวนเวียดนามดอเท้าเยี่ยนอดูว่ายี่อาถึงเจ้าเมียนเมื่อต่อยโจเซลดูว่าตอนเมียนเมื่อต่อยจิมิงเกียร์ตายดูว่าแปงออนเวจูดูว่าอีน้อยเบื่อเซนเซเมียนโกยเมียนบ้าเบื่อเซดูว่าเป็นอย่างเจ้าเมียนไฟเบื่อเป็นดูว่าก็เยอะต่อมือเยี่ยมคือปางกันเหนือน้าอยากทินุงเองน้าอยากเชี่ยวจบปุ่นเบื่อนอดูว่าเบื่อชิงใจตู้หันนั้นเวจูอีน้อยเบื่อจ่วงเชียนเฉียเยซูดูว่าพันนางตายอีน้อยเบื่ออย่าจู้เมียนเมื่อต่อยเบื่ออย่านางตายเยซูเจียงเยี่ยมเบื่อเหี้ยวกันเหนืออีน้อยเบื่อเซดูว่าจุดตายเมียนเจียซูดูว่านางตายเจ้าเบื่อเยอะเจียวปุ่นเบื่อนอดูว่าตู้เจียงเมียนแรงจริงไอ้ทินุงเองเยี่ยนว่ามาจังโหหลงทุกก้องว่าทำยังเหมือนต่อยเยี่ยมนายทำนายนอดูว่าเยี่ยทุตกาเสียเบื่อลุงจางเตียเชี่ยวทินหุงเชี่ยวทินหุงห้ามเบื่อเชี่ยวเฉยเอ็นเฉยฟูปุยเบื่อมาแม่งเชียงมาเกียเท้าเวจูเชี่ยวเกมเยี่ยมเมียนไหวเมียนเชี่ยวทินหุงกินเยี่ยดูว่าตู้เอ็นแต่ทำนายไม่กวดแต่ปูตู้จวงเกี้ยนเยี่ยมจั่วเมื่อต่อยเยี่ยสัมเฮียนตู้จวงเกี้ยนก้องเท้าเชี่ยวทินุงเยี่ยผู้เฟียนเวจูเยซูกิตูนางตายเจ้าอยู่ไปเดี๋ยวเจียวอีน้อยอยู่ไปอย่าจุ้งเมียนเมื่อต่อยอย่าตู้นางเวจูเยซูกิตูเยี่ยมอยู่ไปเยี่ยวคนหัวโทษเจ้าเฉยเอ็นเฉยฟูปุยเบื่อนอตู้เจ้าเยี่ยเอ็นเกียดูว่าเยซูพนังเยจีปุ่นเมื่อตามเมียนเมื่อต่อยปูนนี่เบื่อเยี่ยวแป่งอ่อนปูนมีเมื่อต่อยเยี่ยวเย็นเยี่ยวอ่อนหนอเวจูเชี่ยวที่นุ่งอ้อยปุยเบื่อเจ้าเยี่ยกงเสียเอาจุดจุนเชี่ยวเยี่ยคู่เฟียนโทษเชี่ยวเฉยฟูเยี่ยมเมียนเมื่อต่อยเยี่ยวปูนนี่เบื่อมาจังโหเปลืองแกงเสียนที่นุ่งเยี่ยเมียนว่าเตะโทษเชี่ยวเฉยฟูอ่อนเหี้ยวอย่าปูนนี่เบื่อมาเชี่ยวเยี่ยชงเมงมาเจียวเยี่ยเฉยต่อเมียนช้ำจนตายเปียเจียวเยี่ยกิวปางเจียวที่นุ่งอะไรจริงเจียวโทษเจียวใส่ปูเยี่ยมนายกิวปางเมียนเหมือต่อยปูนเมียนเหมือต่อยจิบตู้เจียวที่นุ่งเยี่ยเอ็นอย่าปูนอย่าจุ้งเจ้าฟินแซงเยี่ยเมียนมานอมเหี้ยวจัดอาเยี่ยลานเบื่อลานขวินลานเหมืองตู้ลานโทษเจียวใส่ปูเยี่ยมนินเบื่อเสก้อนนี่เบื่อตรงติ่งเหี้ยวไม่อายุดงหายเคิดงหายอ่างหายเจ้าเวจูนินเบื่อเหี้ยวตรงติ่งเหี้ยวเกี่ยวเจียวอ่ะเจ้าโลเยี่ยสี่เท่านินเบื่อเยี่ยแม่เจียวจังเตียไหนจริงเจียวเยี่ยเอ็นโทษเจียวใส่ฟูเยี่ยมเยี่ยเบื่อปุยเบื่อเจียเยซูพันนางปุยเบื่อจิบตู้เจียวเยี่ยเอ็นช้ำปุยเบื่อหยาดห้ามอยู่ประกันเยี่ยเมียนเหมือนต่อยเสียนเย่ฝันเสียนวัดเตะปุยเบื่ออย่าหายลานห้ามลานเจ้าหลงปุนลานเจียวอะไรจริงเจียวเยเอ็นต่อเจียตาเกาแต่เยซูเยเบื่ออาเมน